Uba PNCM uba de MDC jong ka maukar pentorum kra haba ajing kren haka jing yalang plidenti yai kejan kata ka bayai lenti sya umjing yar bading der barsnong lang kerding mingi ula ong baka kam jong u kalong baka kano ka kam ka baule ka de ben long ka babha wala da kalong ka bakerki ka dei ka kamram jong u kumu MDC ban kershan ni kisnong kitau habarung kam jing yarap ulapan pauru ba usniu bokpan ba dei u MLA ban le khambha ban le ki kam ki bahe ula ongru ba uldan ka mission bat ka vision ka basya jengai ban pen kelador ya ka pentor kra kumba ula pen bhai ka khadisi ha ka por ba ulong kum chief executive member bat chairman ula la ban te ban pendap ya ka ying building jong ka district council uba PNCM ula pen ken mauru ba ha ki por jinglong MDC MLA ukwa ban pen kela bat pen thema ya ki ki kam ki bakham he ki kam uba PNCM marsen job ya ka MDC ula penkelador ya ka dor barsnong lum siap menta kalalong saya kalang kerding mingi ya kate kalinti ya kejar halang kerding mingi ban let ying dor barsnong lasna da ka anti scheme jong ka 15 finance commission ka khadisi bat ka jing pen internet shua ban rong shaka office jong ka dor barsnong uba PNCM ula pelipat ba yaki bunteligi solar light yaka balap pediang sobha dakador barsnong haka jingi alam jong u Dr. B Basayo moy rang basnong uba stainless el nong kanri sekretarysnong bat kinong kit kamsnong bar kiwe kiri pokmat bar kipai basnong Kasyong hati nungilam sinong. Habang kawan ban bisit iki kum ki nungilam sinong ki badan isu shimtisyen. Kilomba apa isya ngidon kam kata. Ika dikit kisisya nama ba pemilu sinong bidon da jing kikli na kabenta kabit kabian kabhagamiat karoy ka par di sinong hibaro kawai. Bada thanda pun Islam naungnya kito mangadi buriu bakam pak balek kerki. Bangapa balik kaki ada bekas siu ke kampung. Lalu siam di desa Konsel, mari long siam. Tapi ini building baru di desa Konsel di aeroport juga. Lalu chairman di desa Konsel, kakelaut ka legislatif baru kau. Kata tadi ka James ka mission ke juga. Bakumun dong yalam kat bana banten bah, banten temai, banten ikat. Nanti kasi nong lum siapa jadi orang teh Mariawan persiang berdimify ke Musnong, dia pasna istol. Kaju ane halang kerja masuk Musnong macam. Apa rumah ni kasih bawa halang tunduk mu, ada tentang ke footpath ke internet, kandor ke signboard ke internet, ibrio bagi wan ro template ya ka image nong keterbas nong nyo ilang baga office li kam juga Musnong. Kapuram jong giwehi, ibawan hada Sinong langgar ni, template ya image juga keterbas nong. Ya ka office juga ada bersino. Terus mau gitu omne deh, ya sedang mau. Apa yang kulihat pun iba mundu, misteri bola company state ini kam. Kiwi itu ki up sanction order, ki up work order, ki up employee scheme. Nah, try kan dia scheme jompi, on the way but issue order. Nah, try kan dia scheme jompi, on the way but issue order. Tambah, agak persendur, ngap sendur kita ini benda masuk mati. Sendur pak ina beri tegas gitu ya, kita uni papa saya belum tak. Anyway, demak kali kalau kom kajinglin cuma, pak haple pak ploy kat pak. Tengah lain bentar setiap orang bagaimana bani ngeri di kan footpath. Kesaingur juga senong, mau ke bahasa Solo. 5% pemberitaan dari baju bahagia mau benar pemberitaan, 5% pemberitaan nongkrong dulu. Depan company itu nanti dia. Anyway, at least kalau kami info kesana. Kung nung siyang kung MDC nga so bang company kalau balik lang na kabanda ka bahaga mayat ka way ka pa. Ngalin kijit yang awan nung court managing committee.
Jong ka petorong kra Golfling High Secondary School. Da kon managing committee jong nga jong kinong ikay nga sar. Nga ayam saya mayin ikan hili temo kas dan sem ka badiban March bat no ya duty da po high school lalu ka rong si RP kan. Jong people on numis di kwa rong mai. Apa sih ga katalo ubut. Onjit krong. Timental agenda ka school Golfling ro. Ki ang ginong Golfling ya ko ba presiden kaster ka kam balik. Namar makadam de skim jong piu pai ba on the way. Gabakhrao kamli su jingkaran na urundang kadai jingkaran na ono kabahasi ka baningkong kabagi kendo ba PNC ba iwan ban visit ini bagi lapang ningkong ya kani ka kam chong ka kit kam sno iba PNC hakor bilawan hoy kadai jing shishahi bi akran iong bangawan kani ka sno chong ki na song marong jing thanyot iong nanti kalau jing thanyot Pak, kadai ke sisa kami keren. Lalu sisa kita main kira, kita banyak nak ni kelenti, kita cukur. Oh, ni nak lap hunsin, hawa kitiyo, ya kan ni mau step. Hakor bino sajali le, jenis ni dikit hijan ni kau macam ni, kita lun berian. Ini yang banyak sisa kau bino kita kam senang hak sen kau ni kau, kundu bile ni kelenti senang. Nilai pun kasut, nilai cuti kau pay, tinggi ya kau nombor. Dia kesungguh naga download ke bakal naga yang kesenong nagaran bayi bak PNC bayi lagi ini KKA kecing kia PNC berjogi wat ila ong yang ba himdal skim sur wat IP tangba isokmen sibon gini kom kino yalam senong bersama ngan persen di naga ni garanti.